Sinoć sam upoznao dvoje hrabrih ljudi. U ovom svijetu kića i plastičnih grudi nije lako da se neko takav istakne. Oni su par kojih se rijetko može naći. U svakom malom mjestu njih se potire i tlači. O njima se priča, ogovara i sudi. A šta će drugo ljudi kad su ljudi samo ljudi? Tradicijo konzervo i Bogu si teška, uništila generacije i još se smješka. Tradicijo konzerva si bez izuzetka, uništila ljude bez ispaljenog metka. Tradicijo konzervo i Bogu si teška, uništila generacije i još se smješka. Tradicijo konzerva si bez izuzetka, ostavljaš žrtve i ideš iz početka. Kad se para nema, svaki drugi ti je tema, jer u tvojoj kući naravno nema problema. Problem ti je susjed i njegova sloboda i svako ko se usudi da nešto novo proba. Tradicijo konzervo i Bogu si teška, uništila generacije i još se smješka. Tradicijo konzerva si bez izuzetka, uništila ljude bez ispaljenog metka. Tradicijo konzervo i Bogu si teška, uništila generacije i još se smješka. Tradicijo konzerva si bez izuzetka, ostavljaš žrtve i ideš iz početka.